and tenta I dem wa tenta am dey bay esi wa hu one sentin tabis in so is a champion there be was so no sentence in so I dem me say any na wa haze me e wo so hu aso yo o papa no kan wasem yo ba jo tenta wa hu osofo wa mu no we osofo ba jo tenta wa hu masem wa mu tenta wa hu yo de say Intended me by no massive. Intended me by Edru has saying, went in a dimmer drew her. So now, I am there to say, Nipper me, say your moon. Are you home? Baby, cool, you lose your moon. No moment. Went in, I'm dead, has a year coming back. You intend an intra. The attorney say, Baby, I'm one. Intentani. A woman demo pa. A timid sick a tick muso. A the chair, Nanajo. What done 10 tiguso? Mida, a guso, a the chair say no. Mida impost to say ya, boys and intent and a check muso. A gumpanaso. A big many sound, best many sound. 4 walls of my room singing and 10 times. Sitting so. So a bit of so when I did be a hammer pa, you are until the buy and to me to buy you. Eja, me pa Joe, when you feel say, if you don't too much 88, you me pa Joe, me basisia. I could see a back with Joe, a PSC, Ujinem, Nane Kyoko, Maglove Maggie, Quabana, I. Jennifer Poku Riles cuisine. Omunina ba network ne hadwen but omu kakra aba no e de omba tudwa. Eja wo so vie no 88. Ane. E de wotwe na sabiu pacha waja kafra wani yede wo. Dabi. Yamfango. Dabi. E ba wo so vie be. Aye adwuma ma me de akọ pension. Na wo yede adwuma. I'm not accountant. Now we are accountant. But you oh, GS Ghana Education Service. Okay. It's not unyo be as we are visually impaired. No, we are na yadi and buy. Me no na me be no. And you know we say no dear. Adwuma no na akwabi am sa. Okay. And me be fie. Me be fie there. Em hu na de kakra. Actually no na chese. Intenta na tigun so ya afie no. Na me hu bibia. Sure. Intenta asem no ba mu no enye mfie seyeja. Aburu fie dukura. Na intenta ni gusu. Urkod udem egu kateso. Nya katengo aso. Sil edan nchemu nyina na form sa no ba bia ya sem edan nchemu sa za bibis ko sa no form sa nchemu sa. Nego. After down who say who them say who say me be so da e friend tentan o say atie go so who them who say won titare da ho na ja me pa che wo sabi wani hu na de na de hu sen tentan atie go that's the problem I we know when your spirits so spirit of azu a satanic power so a spiritual power ma polena ni we for that matter no so but as you are sitting down over there physically, in fact, I can't see you physically. What I need to know about spiritually, but spiritually means spiritually. And take time in Nahango. Some more them say, catch them some Yaho. To make a whole honor. May frame them a call on Nantachi. Tintana ready when Nantachi. Macotna Hall. That's nice and I'm doing Moka cry. My Busan Pacroya or Bam and Chapman, Busan's Wokono. Or say I'm a home. They say, and if I will say the Emsa, if I'm my wife. Two Susa will be near your side. Make them in Susu, I am me, I am Sa. Oh, you're not 20 tana goose. One toy, I want ho, or not to come me. Netody is a different thing. One toy, I want ho, Midian or the Hampacho, your friend is saying, and friend, Joanna Quay. Joanna Quay, one say Santini. Now she is Santini. One now warrior. Ma worry how many years? Just a year or worry now. Ache, but you worry and the name Puna. Which came Puna come. Yes. The children are Nicola one day. And you want to know woman now.
ejati ne beba se wo yira woni na tena ware na fa chire woto ye ntenta gu so. That's the problem now. So ade ba ko ya matina se njuna me frɛ no me tena se ese kosia ade wona ade hamsa osinyo no ya me se wa osinyo wa eja mo no so kakra but ade ba ko so no se mo de mi jare a mo ba ajai ho so be fa bucket bucket no owura dem no atenta na gum so dem na bucket no fa no pie why side no mpempi ene biem se me dem o se owura ho no mo you know da na wodan ba ku da bi ono wodan on ko dem nam so mo di anko yo ni so owura me dem ho no mo a ne so pie a na atenta na gu ho no mo nti o pie eprono no wa ka prono hina no ai na ja awie na ja so nti ze me ka se me ko gura dem no na tie gu so so ese ase apun ma frema ka kire no sade no o ye me pesa o tinje ono a sia ade mani mi huna de o ye sade mo nyina o na o ye o tinje wa nya wa se ewa ese me wo dem ho so nese ya ka kire mti bia me nya ho no na me kwa o ho me kwa me trase no spirit no evil spiritual power bi wo ho no mo ya ke udimachi na ba gina divider wom dem hodmo divider abegina o ma begina e ba ko wom mo spirit ya e begina ni mo hodmo nti asema meni mpakora ba me e kan ni nyina o mote na de na hu se obi abegina divider ho bra wa ni mu ade na me obi a oba hodmo mara ko bo ho mo oba ho so oba mo ba sra me oba no ka kire me se ene me ko so ni ofi ha se we divider ni mo hodmo no ntinta na o hodmo no you know spirit bi e jina ho yes my make nyina no ba bi mo bia so won kuro mo so hifo ote so mara fu me ka kire me ada yes me en kure afa mo wom dem ho no me na bia ade bi kram se ne filto si ya pe ho ma me hwa mi filto na no afa na wa afa spirit na afa me hwa sa mi hunu me fere mo ta ba bia no kitchen wa fere na ko si ya pe obesi ape me ka chen se ya we say me we kura me se filto me hunu ojina o se yen da we no afa ma me yes no so no a so ho sas ma we America no you know me se nyon nko no spirit na me se do so no mo afi say no se mo me dem mo se na se me da anaju se me da dem ka na timi so dem ho so sa no na wo twa dey me da sa no a sama me nyane no ejebu ne fifre me me fira me na fo sumi am da so na fo spirit no ho edem mo akose so kan ya na ho ye kokko bi so na efufuro bi na etuntum ni nyina evil spirit no na hamza eja unyi ni say wadwen imaginations it's not imagination a spiritual sadia ya wo say every spiritual ho dia every spiritual power ho dia and you say ni pass gidie say adena me kan na no kure gidie ka say ni ho ba wo yire woni na sitina mu ni de bibia e kama o say woni na sitina bibia e kama enya kama ade chama ya antinte ba e enya kama eni say sese no ade de kan say woni me na eja eti eja ho me so afini me so eja ho me so eja bodu ho me so me ton ade aba why na ho me eti oyire ma no na ye me man so ne teti divo e betumi a me ma de nyame bo wo mu eti pa be gina mu gina bi da bi na so ba de bo ho de be ti gina mi o de me enwi yo pacho Dawood Herbal Clinic and free Dawood for what's diabetes, pressure, stroke, papa, I womb how bra. I am Kurami, Robeni and Car, any McCoy, Dawood, go to a said Yamakra. A fay was see muscular pain, not as unum pemuni, upon what possunumani are dealing in Anu, obey a few. Now, or the Dawood Herbal mistransferred to malaria. You were more to a winter. Dawood ontiment die yenu dada hu ba bia tutu disra oda from Dawood 360
sisi yade ne sasabro na di to ase na wo de ointment na twetwon kon sisi achi no pa achi bia ye wo etwiso krapa bomodin so be free doctor 0241 244 012 and 0244 886 437 Tabita I so fully alarm hepatitis no number bia utuase mfidie your nurse doctors prostate ya ben say your liver usisi be me no na show ya de bia da so ya mudino fako so fully alarm and crimadina Firestone Food Bridge wa one sunyane takrade so ye wo ho number no 0260 196 219 ba Dr. Bano no for ba so ya be nyina e be dwane achamfo baba ye ni aje wachiri bremu eko uchepe eko kotodwe eko sasabo ekekesi so nine say you titiri wona wo ni mu no na wo je wo say ye stroke nemu sa ya de ekura tu ekusikro ko poma wo to setie ye dimfidie be hwemu mo je ni masa na de dro achamfo ba 0244 988-004 Chavo Bana Yarina Big Johnny Dank Natural Health Care Complex Yakasi will be a specialist not just a DB what should I do to see and bro said in could be a was specialize it was your name Sayadi number 2 no Sasabrana come I am Kurana Nini na Chia say Dank Phyto Care and when you did 2 Koku otoke kawo ja wonaya ne moja vu dank vino etu ayemutim na koko puma otona dank antimo x eno de koko ayia malaria eno so sadane ena dank gastro care ene vita uti dinu a wofu ostomach wofu ekutu didi ntimi nyam ye aduane hyeso kon ena dank pro cancer ziade ye opechi number 2 ye ben City Life Hybrid School 0244 017 556 Lawson Doctor no the Virgin Doctor was delay tuma vivie du for ya bona baso enuti ze nemu sa ya de oni se to for be ma utadu ada fom untimi mo ya me yentumi nyuso yie nkwabo neti atete gu waten kanso atira ayam kro join this time for brayem kawo ni ya de ni nyina Lawson no pakeu obekojibi na bobo 0248 619 Dr. Lawson Ejuma okrom ka ho Mastercard ni Springboard for people no pen ufie no odunum kopedua senu mu a the telephone number no na my business TVET is an ejuma de suaso wo mo ejuma ye 0308255775 time TIME malaria ebeko yare fufu twane bi ho abosumi bia ajiro ko hospital me pa chota me echi nanumbi otonwa gunsawa nampoli propete krosa driba krodo so wa he ensawe kun be man no sawa tedu dem at do kan me pa cho na frenajo 0244176669 Judgment me judgment o se wata clinic onum bon obe examination any consultation sibubu who ko si osi etutu who ko tu si enye fe o se ne wa abroso who ko she braces who ko ye scale ni ma ye kama ni nyina obeya ma na wanum no wonka wo eye no still stones ni nyina obewe kuma si report junction total filling station echi tachi ma yen cry kufo dua ne takrade nsie ho 0598 405 774 Spanish 3 combined and no ne ye ko akori Spanish jingo capsules anti-aging wunyini see ye baba wa no jani be dia fusani ya di kwa rent mi fita woda obeda wona ya na tom cholesterol kum de bia wanya cold wonu bon halitosis brahim ha udade na odi aba afen udi tin ho a be bi to no bia ubenya was med heba ubenya bi no memu be bi to no nyina so ubenya bi 0266 114 111 Telecel masisem
Talisa Odifo Pomas Senia Vodafone me koye ko and we frank to my papa Siem Adane Makasa Ama Enei Ejedia Editum Kra Efa network for so connect for so di Muba money so Talisa Jina Mudafia ya decide me dia papa nyina dia ba wo sano ya eboa ama udwumadia koye nkratso a ye nam telephone so edie Talisa yes penny edi penny Telecel and ye can for the amount Telecel are now say connecting energies oh boy ba adwato adomenu ya na fifre tate o bre wabetie yi woni ukoto dwede da so fifre ti o tipa ye den ye dwuma kakra bia stroke aka wat ye ko adwato adomenu obo heba preke se ye gu nkwan mu ye gu obomu so hie gu so hie no numbi bodwuma gidigidi wa mo akoma ne wo ya de da o so dwane batan numbi 0249 761 508 Piwak 3P garlic mission nyasam gito garlic mission bisi ukani mojabroso fi ho tese office ho no efiamroso numbi stroke achi o Johnson tankem sada emi booster 3P e bossisi ni pedrama we kama ubenya bi okolinak Chris K Kofodia Gamson Pharmacy Kaishi Angel Haba 0248 928 824 ejabo adum no usu mfie de watwe na oyere ma wo ne nna eja ne dru sa bredi a ahode wo ho sa ahode no papa hey even 90 years ago no bet me no bada na oyere wo mfie sei 84 years na oba 84 de eja se ne ho pa kurechia ba jotie meti o papa sisi ya no ho yo se my friend so omra me ho a omra na one ne na oma da obeba no da obesom so obeja tun so obeba no se ba se menine wa be chiesi ape me be ma na ekofom ebe jukura so ado obeja tun so obeda no ai bejo enti menine da we are talk us sa mpempia bu 20 days na da on kasa on ne beda de na gina so menine ono aju anajo no amenti no ana no ade kin so na emoye den so ade kin ni moye den ya kire say ade nyete bia me be ma na enwu emodene ne mra o se mni hia no o makuna honhom bi wo dem ho masom sentima entima mni hia ye na so so ritimi se onu obi da maame no onu honhom na da bi physically maame yete for ni bada oni obi da wo mpena da bi ejabo adu menkasa nje nam sale ejabo adu da bi menkasa but also nkasa because when you are not there and then me na mo ho na mu so imagine ni suo imagine nti eni pakura ya oni ne edan mabusa na mpempi ozi bie ni wosa mabusa na ozi bie ni wosa wosi menchire no enu kura so sa nyama wo se basa edrin se oba ni be ma ho na be ma ka se asumasi oba wo se o mpra na se wu obi fa no na wo chire no oba be ka se obaja dun se ayampa ana se oba be mu so okunu wa mpra obi se be ma ka se o mpra chase watch physically so nti nam se manini nti no minti mi hunu bibia no kwa na to so koso ye sade no ade bi enso ha me pa ti no so ya de how se no ha me papa se no se ba se me ko hospital ti di comfort je se matira se no nti ta di me kira ba se de aba se no ho nti mi ti ho no se nkonya ya ise nkonya ti asa ne titi so nti ta be tie kuma ni sa me to comfort hospital no tinta be tie kuma ni sa nti be di kukura mi a na me de pram ho me de pram bia me ko sa de o tini cha se no atwe ho no ko no because when say me sa no me sa be bono me ye ni bonkum se ya no se de o me say no atwe no ko no ha and go asem kura na they say no jaba ho ba how be na odinam hospital mo no and go say na gume o di gume se de ntira mba ha di tiro ani se intenta no ye hamo fi bedem ho no ene de fi ho no but intenta le film so kra ya aba ho say yes spiritual spiritual yo and after so no nipa no ya
besa me yiri da o mam kwa mam ne na ro mam o mam be ma kofo mo no na so ade cha ne mo ai de no ta honhom kro no o emsem honhom kro na fe so no ni pa kwa fa na ya o ne tra o se ne empra na set o kro se ni pa kro so no am se ehunu na msa de gina nke so no ano o ka dem besa mo ka ne se ententa make o no bet me yer free ho why ne bet me yer free no bet me yer for ene de mam ka ne se okay emre bi na mo medem ententa tekun su sa me ya mo me tu de me nyam ho tim de bu fo free dem pa bontene me be no ho na ma me no ho na ko se kwa yi no na me ne asa bu fo me ne ko me pa bu fo so me ne ko e o ti mbo fu pa nti me ja e ko wie no me ba dem no ntinta ne nyina e firi ho no mo ne ntinta nyina e firi ho so me no fi kira ko no hu se de o ye na nye e ha me nti obe ni nyina na firi ho ti me de nyame ase na me o dem ho no mo dem pasu sa afi mo ma be se mi te dua sachi me hwa tinta ba ko na wura me dem wura ho tinta na saba na ba ko wura ho na ba ko wura kakra na mu nyina saba ase be ni na ya enko ni se si ya se me duro no e ti ka so bitime ye firi ho no no bitime ye firi ho no mo ma me no ye mfre na na ye mpe sofu bi no hwemu mam ayi osofu de osofu ba you know o ba tinta ba hunu be hunu na melem te you know oba amenu ankata na obeyi san tinta na firi ho tu pese e frɛ wo yere because no be tinta you who say mbani fo say se ntoko de ni firi ko tie ba ne mpata de de ko tan de ni firi fie na ehia no se de o de ham tinta de ya fa bibia na o de zo ehia no a nya enye yeda kwasem baby o ja o yira wa wale no na fe so no me tu se si ado ho me si ba ko tu me no me si o no ma o no tu me so no ma me no what did he say a spirit say who me kula no dey sa de no yes me si mienu awaware ni nyina ma me akoso akwa yi se si ano me minimum se me minimum yam hini si apeda me bawa eno so no mo me si apeda me bawa afa mitim wa mitim bawa pa mitim won si so afa miyam se mitim nyam nan untumi nya wona nyam nan afa mejam nan ke se me fedro eno so wan ya miyam ho no me se every spirit wa miyam ho hombo ni miyam ho no ya enti mam nyam nan me gem ni abje dem fedro me ko hospital ko fa no chi me ka che doctor maduro e ban be fa ke se ma fa san na me jam nan ani Johnson nyina ka ho ke se duro no ke se me fedro Johnson no Johnson ne ba enti me ye ke se me fedro no san ni ba san ne me ya be ha me eja ni se eye nyini mi si me ne pa cho jaka je de jaka kura ma bodam me nyina na ma bodam enti se mi si me nu nyina enti egu mu me nantu me nu nyina enti egu ho afa me nan tabon me nan si fo mo akata no enti no otu bi ekusi sa yese me je mba bi anye enti se do si ame no boy ne be ka o se me nya ade bia honhom bia no e drink tete o no ni de no ni hia mate afa mbe so no na kananu mu asem yo yem friend ono on kananu mu asem yo boni on di mi nyina wanka nam so hu eja mo one ne wo masai me ne wo nkono je nkra no pani o wom no wei o America o waja on se nye fese se bi wo betene fidi kase so na wo bo mo ma me kura du sa no enya no kura eja me dem tusu se yenyini anti pacho yini de se wunyina le je utiri ni ho anata na wo de ba sa no de ato mpanifo na wabusuafo anim abusuafo bia nim no mo nka hwe bia nim obi se no dia ba na se kra me ma me wo nso o nyina afiri mo ani me ma me aka me nko o ma aka obi ani ayi o fa se fo ani nananom ba to nyina nso etukwan okay so ba ko pe na wo masia so no on se ni ono so ani ya ni ha no nti ono ko be ka ya de wo mabusuem lebi ya di bo ho no ma okọ ebi so ho wen ko ti se nkola no sign wo Ghana ha o se o man sign o mo Ghana enum ne wo Ghana ha enan no we
mienu outside and mienu mo mo free mienu free mu ya da se ye be frɛ pa na wa be hwem na ye hu de be fa so be me se champo bremu e pempa cho me pese pa no ba won son mu mo no on kana mu asem pese me aja wudi nya botrema e so de asem na be da ye me pese on kana mu asem yate wudi ma ye nso ye mre mu bi why papa misrew me se champo bremu e so mama me da se so mama ewi ase wunyina na ya na se wanyina na ye enyiri mu won keka wa bebre nipa entiase na edru empempenso bia ya na enka esese meneme bia ya esie bia no enka ye jemu ma ewrade yo na wo hwe papa ninim die GS awo ya accountant die na chese wo ya crachi ni pa wo hia nwoma adurachiri awo ya accountant anka ensema ya anka wo kan ka yezuzu se bia enka wonka so eyenyini na asaba ko ne se be oba ya wone no awo enkron de bi mo mu de ebeye den se oba no enkoda no enti kurampo de emfa ne sa obeye papa yi boni wone papa ya transi emretinti nyina wanya no na ni frɛ nyina wonya no na wonyi ni ade ba ko ne se emema wo mu ye nunkumfo papa minya that experience no mikro yare da efom no obeta no ho ne drum na ya wo kwa asori a na wo kasa ena oje me ho akọ ena akọ ye de ben ena wo ntra ha na wo hwe TV na bia sei enti mema de wo me nunkumfo ena ne yire no ne me kan se ne wo to bomb ma wo no wo hini asam ne kan no ayede nukura ye wo mu nyina ne se akọ ye nkekawa ena sebi wo keka enti no ne ye se ne se odifo ewo ho na odifo pa ho na yakode nso nyameche nso ho no no ye wo mu bia no wo mo beka na wonu mo ni de obese wo ye ka ekone side na so nya sare nyakopon eyi na dwuma so wo de nyame asese atini age 88 wonu wo to no mo wojira se bi won se nsuo ma no wodi nsuo si na adwaye wodi aduani esi ne pron so no ese ko de radias because nkofo bi enu no wo mu da ho no mo aye a wo mu ni wo ba bia ye a wo hwe wo mo eno ntene ne papa ye mesame ka se papa ye ensam keka entidam na mesene se je bibia mu na se na maame ne esi ni watan mo tra fefe enfanko awieye na enu mom na di enhira ebeba 88 de wanyini enso so no emre sa wo wanim because me maame baako wanya 90 something years wonnam okwa sori we bibia na wiase no se yade to a na ede yaw ne amanihu bi ababeto so enu ti na jaw ne nsem keka nti wonyi ne baby a metimi edi asi o Auntie Paulina medase wa konya kesi ya wode amano na Sompa Nkomo no kwase ni se na ye papa jabuadu obeda yie ne hu ni se ensam ahye no ne so ahye na komamu ache na durume bi a ya na enyini nso de nsem bebrebe eba am se papa ye wode ensam miensa na eba ye de edi kan wo se ententan ekyekere no woda ho a wo hu se ententan etimi tugu ne so enom ne ade em se na so ma me busa se ye hunhum ade ana ba wo se nye hunhum ade na ne yere ne ba dem ano de ententan na ye aba be tu agu ne so ye kwa de obusa de ka se bi ahonamu asem se na ye hunhum ade ye nso mi enim enti kakra me ka kire me papa ne se papa wada wo ma to bu ase na bo mpa ye kra de nyankopon ase wo mpempen so odi wa bedri sabi wo age dodo na dada mu kra wo munya eti minyi sema beti ma me ne beti mi ayi bibi sa ga enfie no ba wo dada mu so de nyame adom wo ba kra wasiesie wo kama wo shate a show ye fine catch kama ntina che se efie ye na psychological problem kakra nyini so betimi amasa de ne so ide aba na wo se wani so ye wo yam so di kan ka se
we fie so kura me say ni fra ni bia na say ni yade ni bi wo ho eti duru baby say ya age say no yare bitimi be den e be to wo kwan mu wa bra enye obi na ye den eye na esa e papa so kan asem e say twa to say o se ne yire entimi ni nhia na so mama no kwasem ni say ye papa woti we o muso wa bakokra so ne ho den papa di wa kwa ko fe obetimi awo so mama obetimi awo ene so ni ku mam fa ma ne se wo yire wa betoso me papa wo yire aso asire eja bo adum asire obetimi enti de me sra me maame ne se wada roma e bia na onyini ye na bia na mo asetena mu no na bia heda nko yie enti ama se wa be ha enti anytime bia no nipa emen no na woni wona di nkomo ana bia na ho siesie ne sa ne ma no enkoso nti na wodi bibi e hye maame no enya bibi a we honamu ade ne sebi eye nyini enti ye maame ne ye sra se wada roma papa bibi ha no wo e ka se fa baabi e bia na mu fie asetena mu ne niema bi nyede enko yie aja wo dada nche na ja so mu kura ma no a wo be okay cause eduru mre bi na empanifo mu nya duru se bi omu hia ba akupa bi dia ya dia sabe se omu se na ni eye na ya dia na so ho de eye adwuma enti ma me wadaro ma e papa be duru fie a nka nwumre die ka wo de ma ne fa tototo ano na mfa ne hye mba akupa bi me fi se e be duru adopa no e papa na dwene mu betimi a e free eye no oh so papa wanya 88 obetimi a ye ajabo adum no kure papa obedi I don't know. So enti even when I am 90 years I can still see obetimi a wo kura ho so mama obetimi a wo enti dia me say me mama ne say wada wo ma me weak you I'm strong ajabo adu bedru you so strong you mati ajabo adu bedru fi ama me wada wo ma wo dia mama ni nkomba ko bi ni enra de yenti ajaje wada wo ma sade pore na kale no kure e bi a problem e wo nyina ye sex etie maame no enturbo asen fa papa nto ho e massage no we e blessed no oil kokoto yini be ma no ho ne hwa no ho na be ma no kama ne fa oil ne fa ho massage na ne maame nturbo ase entraso na maame onu se so no 84 no na ho de sister maame so hu no e bi ko maame no ho de se ne papa yi eja maame ne ho de papa aba maame akosu akwayi wo ne ho de ne ho de pa eja bo adum se anu na man tintan nyina no etete na de bakope etie besere ye maame man wodawruma ontintan nyina ye sexy ma hokwan yo judge ye bro me member on the more serious note me de maame ba wanya 84 wadru ni menopause ni nsuo nyina awe ba bede polena obe massage no obe massage o obedi akono uniwe ye ka bibia no obedi o polena na to so kwa na papa no uniwe se papa o yire na do betimi awale mienu eja bo edru ntimi wale mienu o se ntimi wale mienu se nya baba kwa ma waka umpe mama me ko ye eja nka umpe se je kamepe kasemwini enti ma po ani me de polena be ma aba na wa ya ha no ono so ni hire polena mate momi kwa ma na sudi for first na me ba na ni pa eja bo edu ye nya osofo pa on titie de obe kan why hello pa hello sister net say nyame adumo na kwato mo so Kristo nti check no ye papa bi kwato me ho ye pa na mo so boko pe ba bi gina na ase dede bi wo ba bi awo no ye papa bi de na se ma bedan o 88 years why na djuma wie GS accountant okona wo megiem wa ware ne yire ne na wo ne ma afedi o se ententan what kanu se ententan no egu ne so egu ne mpa so egu ne bedroom wo dwale ententan ne di na chi chese oni ahotokola etu osusu se ne yire e na atosa ne ma no edigu ne so me kura me fi se yenyi psychological issue but ono so insist say spiritual na dey bi nka se maami bi ana akomo jeje no ba anti opesa won so oboa no ene se ya se bi enyini ana se ade pa bi wo ho a adawro yo we get me kan kase we fin kra be ha maye
me pa cho say me hia no na mabompa ya ma no but naturally no e na dwen no e na e cause sa problem no we are so nko awotia odwi ne ma bebre one na yire na ti onyo no nko na ti pacho one na yire ono na yire na se na yire de tinta ne bu pa no so yire na to ya koto sa de ne de ama no pacho o say one na yire na da sorry mo ti fie ba ko o ma ware a video ene Masha say nyame ya adoma me be kuma sabe na hia na maye kwa dwoma no e be ko da bay why da bay na beba me pese me hia no one on one na me hwe say onu ni efini pedua no ana say efini yire no me hia na de ombia me waka tere no yo wajabo edu wati but for now there make it say onu on sake no kakra na onu so mompa kakra na nyame tiati wi abeza ye pese ehu da obeba ye problem bia anu edin e betwa me papa sem ne ya me pese mu da hello pa pa o te menka hello pa jina ye pa ejabo adu wo se wo ba wo obeba na wa ba be hwe wo ni madam uni e yiri ni na de wo mu no say yes spiritual so obi na akoto abaye wo no wo beka na fe wo de anu ade a beboa wakam ojitum mate na yini say emre bi sa pai oba radio so ma o de number to abontere and the number yet be ma 0245 391893 ya de be ma any so kra o number no afrem de tie ni say meni ne kasai aha ni ne kasai wo ho ai tintin ya ho ma no o kire ma kwankire ya ma me ye still and sira de ho so ntiro so be ba be hwe no say we no fiscal say on so mu no na mama na kanan mu asem o so be ba mu asem enu ti na me pese wo ba no me ka say no be so ni mu to hodi ni fere ko ti e ba na mpata den so efre ti say dia ye na ji say ye takra dia no dia bi enso e drink say oni dia e dia no ne di hia no anso hu say say bi do ba bi tie anya say maboka pa ma nantia na say ejei wo ko bia so minyadro bi kura say bi say me ya me so say ape no be say dro no be o say dro no na me ma me akoso kwa ya say o say dro no spiritually me ya nye yeda kanye se me dro hai 10 years e dey ben kwanda ade na boka sa minister before ke won bia na ke hu nya bia meja judge me di ma no sie ne say ye ma me ama no kwa ma ye papa na ye ni ye mpo ba sebe obetini ma papa yada se papa wenya oba hu so gudi pedum a yade o ntente oni nyina beyira awutali hula me ka judge se wonya oba papa we ne hu sare se pio miensa papa yade o edutu o ntente oni nyina hwe beyira ejabo adu judge me say when was the last time I want to buy share me me say April and Moon January February 1 year 1 year me share 2 days the whole year finish na 1 day 2 days and me share yo I be ka nyina me ne ko share me be ma ne ko fom me obana me share na be ma ne ko fom adechi so na be ma na apaja ne mo ayedin ko be ne share dem how nti ma me ne na ko so bondini o mon pakro dini ni kwasem ni pakro ya me o hye ho ma onu ne da no onu ma me ne da no me ni ekra ni hu no o mon pakro dini mo bi anti meja ka baby a wadru di woni dim na wonyusu na po baby anti yendi ni film hey yo se no ho antinta no yo o frema busuafo ama o antinta be gum dem ho o fre o ka kire me yire sorry me ba ene okunu ene ne ba me baba me baba mdram me be ma wade no yira ka kire me ba no ene okunu no mo ma to nta ne me ne na no o ma to nta abigo dem had mo abigo me dem I mean say dey nti me busuafo ba daddy mami obi a send message o say friend Elizabeth Mensa o say emi say o say wo ye wasi wo so 94 no wo me
yo joykem betrasi na me patwa brefi ma wonya 9150 pepepe joykem 2 o'clock joykem roofing company for so abesra ne ya brefi etsen ade na wosre obi ane ne hawo maame no kre o enten tan ha na we de ade keto abi nyame ntie be ye firi wa na na ka be kan no nyame ntie bia be firi ho wanya na sum yo ya mon komai me da se Medenchia Sonku fi Joykem Roofing Company Limited de bre ahwefo nyina a wo mo hweye na afi wo mo san etie ye said the die nim no Joykem Roofing Company Limited de ye ba mo na so say ya na ye nkaka ye ene ye be kai mo say ye wo so a ye ejuma na se eguso aye ye ejuma eni tin ye numbers ne da ne da nyina no ya ye ba ye tai ebo se ne be ya edru bra wo bo wo dan so a wo so betimi afra ye ne a etimi abebo wo dan so amount ye numbers no 055 100 9000 055 100 9000 and I say 0540 125 816 0540 125 816 your numbers he didi djuma no na ye dru Kumasi branch ne so a ye de ehon so de ebetu dwa Joykem Roofing Company Limited ye djuma kesepa ye ene se ye twa nchensen e de bodan so yankasa ye ye factory ye twa nchensen ne de abebo wodan so e de amount na ye nhihye ye na say ye nidiso se wusi wodan ne wie na edru ba bia wo say ye mbo so ema wa bia edru ba bia ye de enuagu so a wutimi efran na say wutimi eba ene ye be ye nhihye ye say mesimi dan madu ba bia mpese me di enuagu so na say enua na aba no dodo na enye eni ti wa kasa wo ko wood market wa wutimi nya papa no enti wo ba ye ho no ma ye be kiro papa e wo mu ana say be di wachinye no wakọ ba bia ye to enua no na wakọ akoto ne ade enua no aguso amanu achi no ya fa ho estimate say ye wie estimate na ye fa bibi say invoice ne ye di abro na ne ye gina so na ya ka ho asem ti Joykem adwuma so aye no na enchansi a ye di wodwa so ebi ne IBR IDT self lock Euro House any de keka ho yes also e was standard sheet wo ho ye wo white sheet a company na nkasa de your friend say JCL eguma hodo miensa dai se companies bi won mo do mo de ba no Joykem yankasa so wo ye dia e wo market JCL wo ko ba bia na wo bisa wo sabeka bia na se wo frɛ na ye beboa ma ba bia ben wa wo sabeka bi no yetimi achiro na so akwa akwaje wo de na hyene so ma me se Joykem ye nchense na ye di djuma no me pa cho ye painti e wo Ghana ha sei enye ya na ye painti wo ha ye pre coated e beba no na ya painti dada enti wo meto so kwabana na gina ho painti nchense de den wo no ma wi ebo no afifure te no yenye saa wo ye hono ma Joykem de ya ba se ye ba besomsom pa na woda chance ni muso a emunyunyunu leakages bia nim si ye bo woda ni wi a ye wo afe eda ni mu a se leakages bia ba betima ba besiesie amount ye saa so me pa chewan eno ye nsiesie no na in chance na akasa so warranty da so 20 good years 20 good years ai da so no crowd here see your bow chance in the suya and I say your bow down the suya ye di din a ye number e kan ho e bo ho menyi so biel wo obiel ho no mo kwedi bone a obetwiro ne din anase ne number e de agu ho nti ye gi ye ho din ti no ye bow down the suya ye di din ene ye numbers mienu di egu screen ya so no ye de gu so ti se bibi e kire wa adwen anase mpo no wasa ya another project anamfo nso kakra bia baba bia otimi fo yen ni ababa be yi e de afri ho amanase ababa siesie ne kama pa e de amount na ye sanso won hihye ya obana so ho nso a ye betimi e de ato ho ama wo se bia pese wutua ne kakra so anya bebo so ama anase wutua edru pepe so bia yehu se wankasa no wa ho keka wo de hyase no ye hwe ne ye boso ma wa wo de sa bekwa wiye no so etimi hwe na ya boso e de amount ye sanso e trusses se me ka trusses a enade a ye de gudan so no eno na e ka ne se trusses no na say sorry no dodo na epe no na dodo na o musi o mu fie no mu hu ni se enua ene niam enua na nkasa no o mabre me ka ne se enua na bre anything no e basa na o mo se trusses nti ya so ye de bia ba
a market wo buy ho no ma ye betimi ye wo machine wa ye di twa saa na de no enti ya baba be fa wo dimensions ana say baba be fa wo estimate no na ye timi aye ne kama e de amount a ye san so e free estimate se meka free estimate a wo si wo dan ni wen na odi nu agu so offer ye say ye mehwema wa ye nje otaku enje simple se nipa ne ba na se wa na wo ma no ensuo sika ene de free wa wakoma mu na emom se pa se joy cam ye beso mo bi so mesusu wo dan na wo buy no wo ba be charge wa me pa cho se nipa no on free joy cam wo ho kwan se number offer ye say ye mesusu wo dan no wo betimi afre se wonti bibia se am de me number so betudwa PR time bia be frame bia no mefa me numbers no 055 100 700 055 100 700 and I say 0540125816 ni mienu nyina ofra mefa na yetimi edi nkomo na Kumasi Krodwam ha ye branch na e wa ha no ye wo Sokoban ampa me ebika no ampa ba me Sokoban ampa me ehwo na yebuto ye ni police station no e na edi animhwe se bibia kire wa adwena a wokọ ho no ma mpanyfo ho no mo managers mu nyina ho no ma mo ehwe yen mepa kire so wokọ ho no mo no betena se de kire wa adwen bia bia mu e kire wo mo sa so e na accessories so e wo ho se meka accessories a ye boda ni wi a emuaso no eno ne accessories ni ba ko no ne fa ne se cap ana se rich cap se wo bo white ni bi kwa na wutimi etobi e di design wo dan no sa so na pese wo kata facial board no ho a eno so won chansen wo ho no ma ye betwa de akata ho e de amount ena se wo pe aginsu a eno so wo ho kane no ne ye moamo anchansen ye de aye sese sa ne mani nyina na medofo etwam eti chansen bi a wo bo bia ne ye wone so ene ne de e wo ho no ma wo ba sa accessories no ba Kumasi branch ha benya bim sa so ena wo ko Techiman branch wo ko Accra wo ko Sunya no ko Bolga Kaswa Tamale wa ene bolga ni nyina no kwa obenya sane ma ne bi e wo hono ma ne bo no eda from pa ene ti joy cam de se kase ye di joy cam ho adanse a ade beche ade besane ye nchense ye di dwuma no yan kase ye nim se every Ghana ha Japan ene friba ene nti no mesro mo bi ntumfu trongu wani se joy cam nchense ye no wo Ghana ha o meto se ye nchense wa ha na emomo no material na akasa no ye di free Japan ene ba pre coated ebeba ne ya coating dada mesro empa ye nchense no empa ye nchense ne mpa eni ti fa hya wa adwene musi ama me ma obi ntu ofuturo engu wani ti ne wo warranty wo hono ma e kire se ye nchense no empa enti warranty no e na edi adanse se ebe pa ye mfa sa warranty no kra ma e na ebio ye ma wo dan so enya yedin ene ye number e wo ho ene ti hye ne so sa e ma me Kumasi branch obetimi afro mo e wo 055 100 5000 055 100 5000 ofra obeko Kumasi ho straight na branches aka no so no mo numbers ne de wo frɛ 9000 na me kan 055 100 900 na ye de sa branch ne numbers nyina no ebe ma mo ye broni ti ye ntimi mbubo ni nyina me anka so so pese wo ne me edi nkoma 055 100 7000 obetimi afra yen na yetimi edi nkomo na ade ba akusini joy cam ye free delivery and fa ho ne baby a wo se wo bolga baby a wo hye bia no ye de nchense ne brewa ye nje taku ye nje sempo a ye etwuma elikoko divu anyina ye nje ti na se ye nje delivery fee e wo bia so etije hia ne se wo be frɛn wo frɛ ya baby a wo hye no se bia me wa ha ye ne wo abadi nkomo ne ya soma ye estimators no mabo mo se ye training wo mu yi ankasa wo be fa wo dan na mfonso bia ni ho na ye via installers no so mo ba bebo dan no so no mo so ya training wo mo pa se o mo no mo bedru dan no ho no mo bebo no mo hwe na enua na wo de aguso no e fa baabi emmoa obeka kira wo se maame ana papa enchense na ye di beguso no emmoa esanse ye training omo ye ntine mesraw se bibi sta ba ye tie na so pam obi wo ho no ma wo se metua mi sika awie ti chinchina amo fanguso ma me na monko e ba sa itimi de leakages ba e de nyama bebre betimi madan no so pa itinam se ye training omo no medofo se oba na se wo kan bibi sa kira wa nya botere na mfonso wo ho no wotimi asiesie ye wo cases bebre a etisa me ba minim de make up a enisia ne ye se tufu se nua ne po wo bo na wo hwe
na carpenter ni a wobebo no onje ni ndia de hia ne se wobeba na joy kem yama carpenter na watimi edi dwuma ni nyina ede amawo ohini ni bia bitimi hu my last telephone number na inya kwa me pa cho me mani bioni 055100700 055100700 Joy Chem Roofing System nyame bribi wo so 80 mansanka na chese da se ne ye betesia abrefi no and you jano be kasa 3 hours non stop na ye benya me chedifo nyame cha phrases ya ye odu sa asem no a papa ne kan bibi wom enti ko betimi aboa no eja ye baby nso afre wono so hu na de o se de wo kan bibi sa wo mu o se spiritual wom yo mate mwanya ka ye frene kura ba te frene na kate enti o se ye no kure se de wo kan msembi wom de ba to no de on ka sa so mesi na akotachi to so betimi aboa wa ma ade na firi ogitum amate ogitum eja bo adu are megitum yo eja mu yanko computer so edwa de mre na yanko yen 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techima eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu de bibiduro ene besa ya no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Wo medi ho ya pao ne nemre mu sa wo mfa wo a enye tabita clinic na wo ko be de heba de mi nkobie mu ya kwa abre be kwa wo hu hwe ejadu nya abotre na tabita de omu da soronku nti masichire ya de obetimi ahwe me mema sem so kofa mu me junso so a meti yaw na se ne machika se tutume na me nan so ayetitriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo ya sure me junso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na meti se ne ne fa ne si dwame na mani achi so mi so kura se wan hwa stroke din hu bajim ka wakoma to yem tabita ene wo last stop o na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na o ma kira kwan wan tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die ni muhwe e wo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so o Medina Firestone Footbridge wa afei o takwa ene takra de telephone 0260 1962 19 0260 6219 Eni tabita ya pomodini Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedisisi Yehu Esibejem Emi Yenimunyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space I would run in Bishop jewelries yenim ne fretiti wedi somade ho jadada ai wono no dido no etson ensomade say wedding rings engagement rings dia wo pia ya won set wo ho ene won baako Bishop 75 jewelries wo se wo ji aware wo yesuna wo ye kojiemo ade bia e ma wo pa ni pem wo ho sisi wiem di de ode be se waso de ode be tu kom de ode be tu nsa de ode be tu nine eye jewelries die eye Bishop kumase ye wo mrom plot 17 adisia market chi ho Abi Plaza edankesi ni ejuma efo nani mu ejuara ko pem memende
da anopa no nsia kopema nwumre no nsia Abishop wabi mu amupa ne dodo mu atu ene baako nyina say your jewelries dear e Abishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Abishop 75 Jewelry Abishop 75 Enterprise dealers in jewelries Abishop ye wonyame why you getting asking middle na na wote ho awaya stay for sano ono kwano no jama wa bre akos senior mensa ne me mu twetwe no emu aye titiriti mentume pon sori hu na enwanwa enu me fidom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echi natural garlic papa bi ene e dia ye aha na no na madam Fukofimpo ka kire me say you work natural health for bi bidrobi omodi aba your friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semgetoa 3p garlic mixture wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebejane se hu edroi enya mapemfo ema wo ma manofo ananse nkoda wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwedie nkratso yi atum 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021 Media Negisam and a few union group of companies at the brow. What's so daye? So pese unya asasi bi e dabe bi e kama. Ebra man so sembia anyhow. Na wodi ye wajapa de papa bi. Anase ebia wo aquantium ana wo fie. Ene bia wo pese uto efie papa bi. Anase bia wo pe bia han. E dia ma wadwuma yefo ana wa hobo bia. E union group of company and American for e dia ma wo. De ntia wasa wode wo to union group of company so ene se. Omo share dwuma se enye ne omo abaso body a wo magye efa aquantium ene adansie ho nsem de obia etuche e de ma wo mo. Mepato ba bia wo bia na e bia wo pese wo tukwan ekopie omai bi ti se Canada, UK, Germany, Australia na wo ye adwuma na wo di tua kano a tie ni ye wo ye adwuma na wo tua kano a eye tie eno ana se wo tutu America na wo ne union group of company edi nkomo na wo de wo ntoma abo wo modia no Kumasi na wo na wo temenka na ba bia Asokwa Top Martin Complex ya yene Asokwa National Health Insurance District Office no any boat office no ye wo dan kromu a e wo no mo pe ana ye boya ye adwuma bibia ni a feyen na ye ni nkomo e wo 0508584427 ana 0508584426 Union Group of Company ye de wo ko akudura sumbiem ma won so wo de won sensi bo se ampa to say me your default Semi for come some sign and a mirage medicine. Missy, I am one say, any friend so na me did. What make Jimmy come from crow mo fabi? Hey, that's a crowd you. Na urawe. Miracle, let's go with the Jamie Sammy from Madonna. So come from the from offer. Now want to Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm going to offer the platinum bond Japanese aluzinga. I be about my muha. Ye the board dance wa fanan baby ya. Ura kasi ya board dance bisuwa. Papa Joy Cam for the more Ghana. Bisuwa more Ghana. Who messing na mi kwa chembe. Joy Cam Roofing Company Limited in Chensing. Say the good dance wa no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chensing type BB. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Memua Fanebe Bia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame baby wasoro enti maninsanka oh
Senior man no do to no. Oba me ntimi kura. So wa wo. Ayo senior. Me dey ade a dank eba product I am me ti de bia me na no mu no chef. Dank eba product. We dank extra. We wonu ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na me sisi ni nso me sisi. And also our problem there. Senior. We see dank procare. Okay. So we dank procare. Okay. Sisi ya we ni na ebeja. Sa. We dey ya me Come on, Joe, but when dank eba tonic. We ma do me pa na se na mtumi ni di. Na mtumi dan so. Me ye bi no we no. O chale me taibo pa. Sa. Sia. Madam fight to care na so say. Ko ya bi betena me so ma me je me ho enje. Jamani amuja nko na afi ese fifi me to. Ntimi kwa amfa me to ntenase. Na so mi sia dank fight to care. Aboa me pa yini na fi no yeti madam ho. Sine fi pleti as that it. Boy. Yeah. Indre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara woni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adegede nkrato yi atu yama afo ne etifo nyina akwa aba na yawo na ukufia ono kwa na frame na ayema fama yi ne tosoma me aminu abe ma papa bia menu hu agro we ya adoma yin wana nim e dey ba Sompa TV so 5th May ye no enkezi na abe hu sof ma mesem no mo amon hye hu ma sof ma mesem utwe adoma yin wana nim a ubehia wo sof ma me premier ni wo na juada no hia wo judge eti we no ya biblical. That's right. Sanse me ye Juma with Deborah Mantle. Deborah was a prophetess and a judge. Te we ebri mami Deborah wosra no ebi wo me so na me di ye Juma. Enti aduma yin wan anim enya sam ketwa. Me ni Apostle General Moiso say the Voice of Power Ministry International. Na 5th May no ye topic ni hia dem akade. Okay. Eniema yi so akande. Se insuo candle rubber band sani maniema na ye yusu asori dem no edi Kristo som kaka ben ene wom sticker ene sani maniema nyina na budgeta pa program shall say 1:30 to 2:45 kwesi adebia adoma yenwanenim enti shia osof maami premeni enyasem keto na beso masene se wudu sika sponsor Christian program enyasem keto amene otonchia sa program sponsor 1 month no unsunsanso ajai sponsor se bibia boso yento e store mu a ene men tonchia 1 month se wo be sponsor adoma yenwanenim no wanhua jai yenchire onyame tumi se webri wa me tumi ye kasanso awuti enti 5th May ewia donc mpem pepe kosia na wahia usofo maame kron ifin enenga kaine pia ota eja ai zeri ya kae no ye bakola keto ba ko anyame ama no tumi o mfie nsia se ya wo se de o hwe ye na utie ye no se ya wo tene nkase eboni difo nyamecha o se de wo ka no ai wo fie wo hwe na bibi wum to betimi aboa wo ti de number be ma na mimi da ono mimi da no ye adwuma wakɔ ne ho na de kron wa ye ho adwuma ma wani beje ho sa ki ye frɛ no enso ye frɛ mo mfa so mu problem ba ko no enti no yenim wo mo ha enti ye de number ne be ma why we amiri ya we ni wawie ya na so wasem ba ko kana ye nya kwai meka onka yo eni menya no ma no nka meka ye de be ma uri lamina mo so aje muntra akonyo ye no na mo fa na mo ntro number ne ma no na ya o metras man trans eja o mlanti blem de na enye easy kula o said you want very premium ni pa na half 3% to me say na when shirt utu say na yire ne man hwe ni yie papa lamina o se nyabotre pia o na mo ntro betro nyame che number na ma no case number 2 eye inshiraba
nana ya odi ayi Ishaba nana ya yesu udi na ya ofa ya esu bedru ase nana ya Ishaba nana ya ofia anra oba ne ne so beto aso court ablampa yi court on the orim do pe no je babro akoyi babro no eri pe mu wono ne ai tigale one nananom na ye adwuma so nana peja ko sora bra PC peja me bodin me nshiraba nana ya crab bodia snap sasema ameken nokranko onyame boame edi nananom so mama odi nyame aso sakra wadwen emsen ra odi asem bi bedai said ye be na de wantie nura beti wase nti boni tofua tititia na ye mrem koso na akua no enra nipa no ya friend waje pine se obeba waba bedru adwuma mo TV so de woma so de a yentimi forso na nke pesi etie ni side ti woma no so nkire sasem ne ye beja adi esi edini aboawo na sa covenant no emutete na ode wo eti boni tofa na de wantie no wontie me pacho enra asem no tofa ni na ne se meni ge obi na tena ase na menene tena relationship no no menene ye covenant apam yedi mojafra na chinu na se eniema ye basa ano sa not no win so ka chem so otene sister nchen so na one be ma foforo eneti ewo Kenya ase enti ofriwa na waba menchen ofri guy na waba menchen to oba bia me fa ne phone na mahwehwe ne phone so nti me share ne WhatsApp chat bi na me conversation bi one guy bi AD me follow na say ye boy na wone neti me number no ne say me bisa ono so no so antimi antwa ntwa nka nche me say de America no me boa say one bema eneti ana me say obi a wonim say wone me ayade say na wasasa ho sa ne bema foforo ekwa akotena de ne o me yehunu kwan kra ye be yi sa de na eden efri honum na obi anya free na ma me frɛ na no wonfa ntina me se me de na ba ha se wombra na kwan kra ye be fa so a ye be ye free no ye free yo wanra efo ye de su shefa ye muya ye fra ba yuwa yi e mo no so bobɔ kunadu se boy bro no tumi tete ne ho ntade nyina wabonten gu nanim wase tina ke pese wono so ba watimi Africa abedru ha wasi TV ne so de wo ma yeso omla ne kata nanim kura so wo ma ne yesi wakyire bi papa e wanim ho ne yesi yam for so se wo ma akọ ye betimi anya obi obeye no wasane abamu wai ne yatu ne fo every sanse mu no eho eti Abraham pa na frenya meche ema yen na yentu ono nsofo wudi enti na na yesi oso obo no tete ne ho ne ma abonten ama me pa chonya no kro na on say no ka se nkobeba no na nke be me des no ko akire mu de o se me bona tete no ho me fie kwa adwuma no direct boys ewo efie a me makọ ha no direct boys sa so mo mede minim do mo be no nti me be so wa komo pen ama pa chonya na komo ne da wo pa cho wejai mejai ya paye free wo so yen pai na ne yedi enti no wejai nko hu bi enti na mse mejai wonko bosu no bi pa cho yen kwa wo mane so hello Good afternoon ye penyame chew mam pa cho wo ha me de mano yo ya me che dan wo ni se no she hello ma nyame che te say nyame adu ye papa na odi kai kasa na wo se ententan ya to ogu ni so no e de na wo si wa hu afa ho me pa cho ma me namba no freye na obetimi aye hu bibia ma no no mahune se ne ile no na content time no no kore yo di ade number ne be ma why
Hello. Hello. Na ya baba akonso a waba no. One ne girlfriend. Oma kodi mojafra. Oma frefre nsuo de akantam. Ya pese oboa om na adane sa aduane ma om no so om mlada bai. Meta. Meta jo metini aye. To om mlada bai. Meti ho. O fra wa be mane we no wo phone so. Asina na medane omo dani diane na medane diamo. Enti one fra no china buya ne die ne ma no. Ai. Yo, yeah that's. Yo. Abusia na chere se de ono na mama faith ntira mutew na fe ye be yenka bibi nkyere no sane ye ne eni sa bai wa no a ono de osu wati ni tunu mu ahia no faith na jaga nka mo kwa bro kira na on kwa bruche ogana so you baby in change no one ne shede baby kakra you here very necessary ya ma me prophetess what to say prophetess Dr. Elizabeth Faith ya that faith to me perfect nyame ama ne tumi every both physical and spiritual gentle no pai me that sabi ye be fa kwanya we so na ya chia arefoni atifo ni adanyame asese ne nso ode adom yen ebi ana ode yade bi nti ama ye kasa de kenyina no fa na se bia yidwa wasum but ehun so hia fi se nipa bia no hia ho to hia asumdwe ubenya asumdwe amo abrabo asisi su ya ya pomden ubenya japade bi ti se dan saasi cars ne ade ya apomden abeye adwuma erunti na dai betena ha ka kire se memfa wapomden sem ni agro bi se di agro na se yade ne count wa bia afi ne waduru mu antibrem na o me ba brem e so ye adwuma na yade ne ba eno anu no obi o ha uhwe se de yade ne sia ye no a nimfie na aka onanim dooso but uhwe na pomden nimfie na aka na otimi se wan hwe dai kra untumi nsi because an wodi ni wa ode be ye adwuma ede aye ajapade erunti ye kanfo faith me pate clinic ede ama wo se oba ye ho no nkan wo yade ye nko ana ye hwe yade a yitu yade na sema ne kwa obi ba anyo ne be kan yade a che saa bre bia na ukotena doctor bi anim na wa watwetwu mu aka won sema che no na ono ade ni tim ne ne pe atemo drama on saji kono no ebe saa de no etwem ye na mabefo kwan so bradane ye so odane ho ye say chinchina ukwa edu uhia obi o say ebi da menum pressure edu se etisen no anso wonum ya de bia anso makwa eba na bibi so obi ho abun se o say me ware ye matana wade ase me ho no okoba bi ya ka che ya mena woadu awoadu e de ama no se eye bia fibroid na ha no se bia na wode na no aye den na oni be mehia mani su ne ase aba se te sei eno anse ase ya mena woadu ono so be fa se oboye hwimo hu se bia be ma no kra no otimi ye adwuma de ne nso ne nkwamo ano amre ntimi nyinsen oba si ebe san hwemu ni nyina no ba ne nko asore no kwa ni oma mo ba na du but ye ho no de oba oni be ma ni nyina beba ne ye hwemu ya hwe be ma no se de ne nkwamo nsitie se timi nyinsen oba because Ghana ha no ya fa ne se be ma ne be ma mu odi bi atimi nyinsen oba enye sa ne tie oba ma no mu betimi ya den te se den na oba ye adwuma gina so be 2 hours 1 hour so san kwamo no ano amre ne irubia ntimi nyinsen oba no ene esa odu tuti nti be ma bia wo ya no waka oba ne nko aso onko kokoje dru no tio wo ka wo so mi dem timi ye adwuma be mo de nyesa ne tie mi so bra ne yenye hwehwemu mamu mienu ye ntwe ba bi efri ye momodru ebebo na asiesie mu ni padua na mamu nso monya eba ne bi awo ho nsam ne de bebebe ye ho no ba ya na ebeka se ye heda akofan kura bi aba edu Saturday na oba wa nurses no ma na ya omu ba ho omu ho no he says of mama ye ba bi a omu nyina Saturday ye din kura ni nyina egu because afi nko anya sam keto awo afi nko ye hwe omu ma wo a December no bi wo ye ye si January mu bi wo Accra nipa be 4 na wo from December be pem sabi na na minim da say no no mote ho no omu anto fa se enu no sa je say wo ja wa na omu to fa so omu fa de enyi omu de awodro ni bia no mu so afa de mema be mu eden no omu bia ko omu kru no nti utimi say omu kru no no ofie no omu so ya hobo so mbewo enti se nya asem keto nurses no kumase ya aifra wo Bridget wo cleaner ba ko so akọwa ba on say this years of mama nya bedinto 3 ewo adwuma mu ha so mama Gloria ekutaminu nti wohwe se dia woni koso na chese eduro ne be omu nti omu fa nti wuto wo ba bi no ya wo ho eden tumika ne bra mesew
wo arthritis wo poso ye wo ya wo tinka so wo poso ye wo ya hwe hu say enkasa wo fa arthritis no because ye wo arthritis wo mu ahodo ti brane yen hwehwemu trodo hu arthritis ko baby free baby hia ase ni baby adu yen hwe mu ja enhwe wo hoden ni nyina wo potency so ni entwa no ma eduro na betwa ma no wo hoden ne ade ewuram nti eduro na ede be ma no untumi mfa bi mo obi so onfa no said ye ne a obi no maduro si ho no obi nso be 12 chance o miyam yo so na me to ye funya de adu bi menum bi aka no afa mo anom said ni unipadua be fa sa ne mfa no anom to obi adaduro so sa wa no maduro a ya de ne nko ye ho no ye hwehwemu todo ansa na de duro ama otimi so me de naba ni tudwa o de sa wo yare fa namba no fresisi a oba enka wo yade maka che say enye wo na obeka wo yade a che ya sedie nse be hwe wo yade ne ama ho do betu ase ye di mfidi aba pi mfidi ade aba nye mfidi ketwa mfidi e bo wura ni peduom bo wura wadwemu ni peduom efiu na utira no kopem na no ba bia de hye bia no ye behu number no ye 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Tigo line here 0275 96 94 0275 96 94 14 dear obi ohwa nani ode aduagu so sama pressure abaso me se ma catch o say wani no wan hwa de kodia wani no aba bidura na so ode aduagu so ha wani no hya ase fi bebi kakra bi obi atranse ama etena be katani ni so me se oba ye onu ohwo ye hwe oni pedum cheki wani no a ye mu odura de begu so ye ho no ye be wo hwe wani no so keke ne am onu a obetafre eno ano no obi ohwa kase mani am ya de ebe ntiman so mfo aduru mu so but ebi ohwa ni kwa so ode aduagu so ye wadu bi okwa ye de mawa enuane awudie unuane awudie ni ade ne bie ni aduro no kra mfa ense bia wodnom cigarette bia se ye hwehwemu hu sa mpa ye hono ba na sa wodnom nsa wo de opa wo te se den afidie no ye behu ni aka cho se nsa na wodnom ni aduro no mfa twon ho kwa na akofa ya de na ba wan twon ho a enu na wodnom enya adwuma nti ye won cheche bibebe wo ba ye de che se na bia wo ya de ndo kontem nti ne ye we nyina no nti obi ba wa wasi anche stroke odi baya na no achia ne nsa dan se so na ono ankasa ne ketemu abutu na aka na dwene ni ade na watumi kasa sori nante a odi no oba ebe kontem sew ebia na ono ase tata odwunso a otum se be ma wo chimbransa na dwunso na ba oda na dwa betimi asori adwunso sa de tie ni se be kakra nsa dwunso no betawa ya se ne ma de doctor bi be ne se obema tokro kitwa na dam no odi rubber bi tisa droben straw ye num drink e de num no o de bewura to krikito me pia so akopa num so kweba ya papa una also de wo kwa ba num wi daima ukọ ye di chance ye di wura mu a ni nyina betiwe ni so enti ntwen me mfaka titanto be me mo sa bra na ye mu odu ebe bo amadwo so na babokọ dwunso nyame ye ne se be me bia wo nchim sa de oba wo ugina ho a wo so dwunso no babokọ ye ntwe sa dwunso de wo che na wo dwunso atum sa hunam nyina ye wi ni wa uni padua na ye fom ba dwunso diwa utimu sa wo brankasa dwunso nya de pa ntimi so bra na ye mu odu abetimi adwunso kama onase tatai wo fuche hwe mu sa wo kidney no ehun ya ba asem onase na tata umia na atom ukotodwe ehun umia na atom misobra ne ehwe ne hawo ne mu oduo eduro na de be mo se de ade ntibia wo se kro misaw uyoba wankasa tim se nka ba wase uhu sensu fita bi fi wase ba yo machine bi o fe no vaginal steamer eno ba na ba steam hu anan se madam fukramoni bi de nam bi brem mi se nam no ya kire nketenkete mi de tu manu mi bomu asen ka mi nchem mi de tu manu ma ho sma fumu nyina yema otum se na ntwinam no wachi na tu wanu mu a na asase dani na ni nyina ne se oba otum se ni me bi ankoye wo ho oba na betena machine so infection bia o se free ho na oba no eye kama ne emuchi eno na mema pe a ono wonu hie wie no omoade a onwe ho oyisika mo onwe ho me so bra ni enstimi oba no ma o kama mesese utie mi nem ni twato no wo diabetes ahwenie be me bia se unya diabetes a o mema yo se mba fom ti wadwen sa obema no ntimi sorry ti wo sorry a nwumra no be kofi a obo so ogina street mu no agi no aguni nsam wakogi no store bi o de aguni nsam no de aguni anim na obnu nsu aguso kono bi gina mfikire bu bodro mu tisa nchiri a wan hwi anka se bia wo kofi nenso onum wi a onu fie na ndema na sorry kakra e wo ha na sa ko hwi a be ma ne be wu kura sorry biem cause diabetes na mfi ho a obema na nyi ntibrani diabetes ni mfi ho na obema no mfa ne pe onu ani pe bire bi ope no onfa sorry nya na abeche nse me enum adura am onu a sorry agina dabi e basa wunti na wo ya se no wo ha no brani mu odura be ma obema no ankasa e bresem no watimi sorry na e kama me de na ba ni tudwa me sraw
fanamba no me bra na ebi fanamba no na face a oba onje ho na abeka wo yade ye hwehwe wo nipadua mu no screen kase TV kase bo ho nipadua no ebe ye guso na a kire yade no wo behunu bi na ya mo odro number no ye 0244 58 3859 0244 58 3859 ye free screening baby ye hwe nipadua mama kwa news ke bia de tie bia yade ne beko na mi so pi be da se doctor ye da se ichia ma me so na mi shran papa pampacho express group for so be ko Canada US UK Australia any New Zealand Germany kwa brochi ne ya ka ho e bomodin sisi be ko se ko jentete e be bo wi papa bibia ye do be ko kwa be fa so be twa tikiti ni ade nyina obe enwa adwuma kama so dia ma IT LTS atini to fail ni nyina da obe enwa adwuma ma 0249 0004448 where Boris B and nam papa fie akoko no na makwa ba bia ebi ho fa kwa yie bomodin sound sabe kan di waye fro no engagement no na onso atimi ajibi bantama high street sa wasema kesantas runabout poku trade SG mo sheb wedi junction so sa pepe 0544444453 Union Group of Companies. Yeah, they are back. Obeto asase. Kanwen. Obeto dan. Oton wana obe rent dan. Anasa opede. Obe passports. Kanwen. Obe birth certificate. Kwa bochiri. Beko Canada. Ade bia ope. Germany. Bomodin. Austria. Fafo with work permits. Kwa sem. Ya waso kwa. Anya holidays. Top Martin Dynum. Ohon. Bomodin so beko. Nampelo di insurance. 0508 584 427 Abishop. Abembrade gold kumase ade silver ketinu achi wo papa fie ene wo ko akotuo tufo ne makofo okoto baako kama sai nyina free abisho ye gold bomodin and silver beko na so akoje odi 0598585219 ablantie nana yawo shiraba yawo tizese di aya no akora no so china no mo yes anema no ebusuamu amore ye na mutie yen prophetess nyame che basoa o mfinhyensia na radiama ni tumi ni abofo do mo ye adwuma awomu hawo yade bi da so da ye basabasa akwantusem obi abodua so wonane nyame be fa ne so adane e di amam friend 05 35 89 7699 0535897699 Kengen akalai potassium magnesium ya yomu tema umoja ni dia frusan ye boa mani peduana ni ye kama na fei sawo abore hard burns 024 144 9191 Leicester yen yedi yas sanitary pass abedjamas yawo extra long heavy flow and I want ho yama panty liners the bag ya shim awuni die be ye kama be we infections nyina 0302 235 295 kedetia baby two for start Tunis tinshiraba adie pa junior baba we mu ye mfaso oso se wokotwempena se bi obi a wakom pen na se koye mojafra woni se wonso abosum de wachi mi se jam problem na bai wane die wayasem papa ne di obi a yenka ne entu nkra ne bi mane no cause ye mana kwanya na obedu ha eno so wo ma brane so ye mo ne bede When you need us, and when you can say Obebentin, Nanka Yantu Abuasi, oh, the any day a man, Mamma Canessa. Na and can yes, and say, and so not so no, where moon, where moo, a community out to so. What Baby drew as a fence was cycle. Nanya may can say. So no we better now no a bedroom plans and when the bell warren and send a power to Boise. Ababa no one will say, chancing beer when you more so
enu ntine se wo kwakọ fa wo bia se wo to bo ase na wo tena se na hu se sebi wo ye yirede se nipa no wo betime ne no atena ekwan ye nipa na bra bo ne kasa ne suban bibia etie ababa ye oba ha se wo hwe sompa ha se ya nipa ya egu adwam ha wo mo ya wo mo ba ha na ne ye no ana wo kire wo abonten ho no no ahampo ne na edamu ti ya ka kire ababa ne se na dwe kire ne se wono no wo bu nipa ekọ na bibia ento no emema na wono wo mo ehia no wo mo na wo mo dwuma esai wo mo na yade etoto mo so obi pompo events agu no abranti nso ne nsa no ne ade entina dwe kire ne se wono de bibi ntime ye no na me ka kire no yakwa abre wono mo de enso na ye wo hono mo no sebe obi kotwa gu mo no wa ware no enu nti wono momu no ena chese wode yade no ema enkrofo obi ni da na first nso no aye nsade no enti wonhwe yi because ebedru pempenso bi no wono mom na no ebe kire no ebe ma wo kwan ama waye bibia ya wo pe bia nanso awieye no sebe ebe ka waware ebe ka oni pedua ebe ka wahwe ye krampo a wabusua na maame aye wo eba no se one ne ba ne trase na sa esu no wo mutunufo na wo jai na abrantie so no sebe obi aye awakomda okura wonya mfirimu wonyi ni busa wasam no wonyi ni busa wasam no waje atum na de benti na osa kofa bisa de ka ho na chese wo ankasa na em say wo life no wo de to chacha won abrantie etisaw wo de wo life to chacha wo maame wo papa wo say at least no omunya so fa so me nka sikasem o da chia ya maame be wo na nka wo no namfo no mo pagya na ya musie no nka efe keke ne mo wo de ka na person de koto o maame so amen kan kire wo nyini nu ba bia ye sese wo ware to boase bobra nyadwuma mrem kwa de na ye mujafra de ene se ni bia ba mujafra de se ade wono kwa na ye oba eno wo ko se Facebook obia se wo bro so obia comment ya wo ma no nyina na je se to boase onya wo so no awiemfo ya obetie wasem ye ntum ne kan ko relationship mu e de amane na de brewo e say wakwa fa ne e chen wo enti no beka bia na wo ye wo de be ma de wo na wo ye efieti be me de wo sunsun enti se wo jama oba nwan wo say anwan oba no oba beka bia na wo de wonwe wo ba no yo no wo hye wase no wo na e control wo emprampo ni na ka aware ye krache ye wadwiri yi ye da se nye birthday sin free o Janice ade pena I Facebook adofo no eboye nyasem ketwa ni abawa so no kwazire wachimu ne tuno utim se nyasem ketwa kora ai Janice ne wodi na woda yesro nyame shira de mano so nyame manifra dum kwa dum ena eva mensa o wasamai nursing and midwifery college ka chire obi eno ndi otifie ni wotoma ne yen ani we Africa chire obi ho di ewehno na ono so nyame M1 na oma de oyi nyina nyi antipole na bremo mama me da se efutu ya me de ma emayowa ne mamu a binum se monhwe mu hu ye na monhwe mu hu mfiri saa emoja apam na ede nsem bebre ena bre nipa enhyiraba nana yawo da wonya nkopon ase so da so te ase sabe abamu a wa winim se sumai wo fie anakom ewo fie a wakom pen na watimi ama ho kwan ama abaya daada wo de wakogina nsuo ho na se wo fie sumai ne kra wo ye kasa be waku anka so bodam anasa ko abo dam kra ko se wo hu de te wo so efie ni bibi wo ho onsa no amedi kan bo aka kire wo se o ma ma ehwe wo e wa se mu we hu ane rebe ho pa ko se enim ni enti to sa edin hyiraba nana yawo no e wa se kire ena abepiem se akom kra ye de e wo fie afa open na watimi edi sebe obi aba ya achi se wo se wodome menso me do no enti menyini ni enti enkogina nsuo hu ni enkoye moja apam na akoye moja apam de kwesi se ene wono wate yesi akira wono so bo na adwama ya wo ede wo pe eno na chi na ma wo hu ntini nya dai ento enti afutu a mede mamayo wa binom ene mema binom se monhwe mu hu ye na montwe mo hu mfiri saa ene ma no ede nsem bebrebe ba se nyame kura anya wadom na mumienu moti ase ne beduru mebi na hante mo a mo be mo adwena ka mo adwena mu se mo kopaye na se mo pa kira na ba ko nya firi mu ja ba ko a ensem bebrebe
mai bi ebre bi atwa mo tu kwan se na wo kɔ no ne abaya bi ayɛ saa ɛna wo kodura brochire ga ne yɛ de ewuye na so ma me na nya asɛm ketewa abrochire ho bibi obɛyɛ bia na ayɛ basa otimi o sister metimi de ka ba na si so ame se yɛ ton ka ni si so ame no obi afra me free e ka ni se Cape Coast se ho na ka ni si enti eni ano hwɛ ba bi akosie enti o sister me a metimi se ka na bi ebo ti sei meton na ke se condemn sika kura me nya wonante ya no ohunu se ho na ye de efiri na baya no so afiri enam so mama papa na betene fie enne na bra bo nyina ye basa because of saa emoja apamo na mo se yese modom ho na nti mo koye saa emoja apamo no ti nipa bia antwe ho emfiri saa eniema no ho na mum na ya de me ka kire ne se nyame na ya dom e na wahu na kire ntem na da bepia afidie so ha ba ma de wo ye adwuma a oba bia ni ho a wo pede so me do wa wunya wo sika wa hu se wanyini wo ubi bia e ma anya na de wo pese obedo ubi obede obeba eti nkodi abaya bi achi e ma ne mfa e ka se ne ha ubi e me ha na mum na nakua ne e ka kire no se bu nipa na bu ade enra abema yi ba ha ya ma me frɛ o judge frɛ wo so obeba watimi afra bro san kase yi se na me kwa adwuma na wo kwa adwuma na wo kwa adwuma na wo anya ho de anya nkwa wo be kwa adwuma wa ye no e be dane agure so ai de wo wa ye no brana ye nyin firi ho na obi anya na so nwie a wo so nye de wo ma na emum hwe ho yiye eya abayo na nakua Vivian ma me a wo saa aba no se wuti aba wo ba na beti na wadi boni bi ebia na wonim e kine bi no edi nsunsu aso okofa ha wo ne amane aba fie eti frɛ wo ba no na kasa kire no na emum na nakua de ka kire se hwe wo life yiye san su na ene ban na wo mu no emwa wo ne na ya akodi moja apam o e na asa ne mema foforo de eda sabe se nku a ebetimi aba odam da achen na emum ne me ka kire wo ne se san su ba ye free ha na frɛ ye jaajira pa ne chew na nyame ya dom achena bra be pa afidi I can say be dra na be pa chew fi se tiefo na ye nkofo otie kofo di buoni ani die ma no akora wo ya akwala abate di buoni ani die ma ya nka bi amfa nkyere na ne wa beduru ha sabe wa bebu yakonwa ani mutia na emom ne me ka kire se makonwa ni mutu obu ni wani mutia wa bebu yakonwa ani mutia se bu wanka se wo hu ani mutia de wo ye bia so da wanim wo betwa enti hwe wo hu yie na sesa wo suban na nya de a ebebo mo da pam de enku a ebebo dam ana ebema wo ne ma ye basanti nipa nyina entwe hu firi sa ne ma no na enya de papa so ma me da ase divo judge judge wa dawruma abrantie odi enyambrasem papa yes small boys are young for ya omaba otofesa edita ngoto no odi enyambrasem oye menua ketotimetuma catchings odi ngwazasem kakra efa bi ne kwaso one busuma fawo ana waka sanyamia dawruma wa frim ade na wose ka ofa empai firi usu wose wonko bato de wonko ho etide na wose ka ofa ka wose ofa ba Christ na ka okuta ba fa ko twa moja ko gina nsu no fie bosum ne akogina ye wo nan fiafia se kura nan akogina nsu fie bosum trimomle ne wa so ne nsa medo minyao se uja mi abibi se nyao enne wotima nya daje enu achi kura no wodane akata wasum na brantie small boy ana woko na oba na wiase enye nipa da sane de wu eya honhom bi dia ye mom se wo fa Kristo a na adom bi akovawo se wo fa Kristo a na adom bi na akovawo na abo na tawochi enu kura no enye ize ye busia tetro difo no mu ne asofo no mo mutimi bompa ye se eye iza na ana obo no wasu na wonye nku ayayi minwa krobato be se sekreton ana wo sa na wo na wo ba na wo hudesi ne kikiki mi abrante me so me hu na efe bra unye ndo ba bia wonye fe ga ne so anya ade bra form judge be ba ho ma mentwi minwa ketu yi mawie eni wo wadawroma bra form ne fa Kristo fa bobo enu ne betimi aboa ho judge sa baba wo di watiri tru mo hwia mami nka asem kire wo oba hima emabi honmu a yesi wo mafura wade mu the age of 20 years up to 40 years and 50 years wonya be makura ma one ni nhyiai ebi na waye yo se wo fura wade mu wo benya be mam na soso wo japade nim but wonya be ma obetra ho awale wo hantan wakasisa no kokko
mia me de me kokoni ma adwen ye de me pɛ minti obi abi mu obi a eti kwa na me kɔ sisa wo yo ba ko binsani bia no ore so ne de ordinam eti wo no mia wa fa to ho so no obenya ho so no anam na ayi bon na kasemi bon na many bi won mu a ma me be to the fo fi day 1 more than 16 years to 20 years abobo ni for da eti ma me no ebie no wa bre and we jai abobo on life amano to me be na ko kache na say asem me na ko kache obeti aye na adwene so hye be me bi obesini pe bia na obekwa ko film ene me na minya me iPhone minya credit minya scan to adwene ni minya tare nhyam nya mpoboa ebi na baba wo yi ababa wa awale de nyam na betwabo but wakase no yi ho fa wadiem de totetere wo yi ho fa ni monyamu ani monyam wo yi ho frim ebedum le bi no be man se opeda ebedum le bi no sesei enku an wasate to ese wona hu nyina asate eye boto bibre eti wakasa nyame anya waduma bema sabe bema kutani monyamu a Kristo sumo ni munu wonya bi o wonya bi da na benya di obeso wo miemia wo ono beda ni wakọ eti se wo so be hunu nyansa se sablei wo be return back ni wo so nyansa e de ho man Kristo so me beboa wo mami wo hu nyafo ye kan wo fa nka ho eti susu to ho ana me kokọ bitimbo bitim shatade me se wo benya wo mu o me no beda obenya omo no besoso obenya omo no betwi yenkomra yenom yemono yenyiani ba ada betena se no bema pa emie na no kache so pe oda etu no japade ebo eti ebesre emaba mosiso no yetumfo mfo enye na asem dachi asem sa odwen se ne ya na wudidi a mi papa na ka o se yefan yenu yefan nidi anya saba ko bewura ohnim sese no to bom ana okọ ye pie yempie ye girem yenkwa ye kọ sabre de unim se wo wie okuta iPhone utime shatade da ho utim to nko ape bedum le bi no wo be jia so dem wo so chewurade na so de wa ye na frim biko be ma be na be fa wo wo semu amoa wa japade mo ye bonho no mame wo timanya be ma enatra no fa hantan akukosem na bufuo wo peni pekwa ni mahwe tie mpenefo ka wo pam ni pafiri wonim akodaketowa wonye ndu bebia wotima kojansum se nyapam wotima kojansum duka se be man nko ana apam no bedini so hwe apam esu apam enye nipa kofo eye nipa mumienu no mapam no ena tumni di akire ebe ka ho na wota won so etisi se wadwene that's judge abusia yebema yebeyi nyame che number why lucky oso ochina eno mo dani dua enti na wafre na ya hunudie nyame be fa no so aya my 0551 931 0548 931 onso betimi do adwen kire no aba ye papa ejabo adum ye so 94 ono so 88 osene yire mame akosi ekwaye ono so 84 manene na watenten tanso egunu so niema bebre ye mame no etutuni se spiritually ni minimum when yam o mani tumi nyane nai se niema mame na ye papa ne de se de papa ne kire ne dos na nyame ne betumi a kire mu ti ye bewe na eno so aboa no hello me mame o ni baba bi ite unkache o original oh me la na ese de ta virgin girl ayo no hwadi ukuma no yo ala virgin na edu ho ai continue see ma sabato no ku tu ma ncha na bi da fo na me se papa odmewa onto no position atati o kwa se me se e papa na me se 94 di ma no ho ma me ni sinfia me kwa ye je o mu se e bia papa pos no bi ka ho mama si e ka se papa yi tenentra ma menentra no ni baby o kan kuto fa ho ma abo ko aha ye benya se mo tese wo ko papa ko ye ne sa na ko twa se ne pipe ana ka fa se mo fraba si ne se e be ti ni afa fa fo bi ya ko papa ja yi papa ne da be ti ni abodo bibi
the fiji bet you baby na this ma no no transfer the transfer fan ho and why no ko transfer the ka ko fa for ba no na ta go ji sa ko fa ka for the bet say na no nya ni san fa ma wadi you original that's hello one hello Chodin baby akase free but she first precious me kasa free dey kwanta precious into you ohini that's how sure the make my kafa boy ni lady no can I say blood covenant no me say boy no onye very careful pa na fe ya futu awon de ba no montie o te mo futu na ya da bo ne pa the make my kafa ho an yes wontie an ye fa no ye kuna se no wagene ni so Hello, good afternoon. Din baby akase free. But I don't gift me kase free so many. Yenti want to gift. Yo, me program me Aisha pa ma sia ne ma bebre free program na me sira mo. Na me sira me ma no wo no hine ni na beja fo nyina. Ma se mo program we ma sia ne ma bebre free mo. Ya me sira mo na ba tell me bi na. Yo. Boko there. Hey, na mlempa obi obat me that down. Mo be ma mo say yam ko ne ko ti mo da pam. Na wa di na ti. Na ni na ko yesa mo da pam na fe wa blabo. O ka se tafi no ya there. Eh mo amowo me ma de mo pe. Pa mo to mo nyile mo na mo ma baba akura no. Enya ma no o fa no ni da baba wa ne there. So onya mo nja no. Ono nso wodo ne there no so da ba. Yeah that's Emma, where you home cast on the entire hello. Emma, the Mudu, them, I am more. Hello. Udi, baby, I'll cast free. My cousin, here, open Papa. You a job, can't say way. Martin, yam bana. But we are in fact, what's why then? You what's why then? Papa Sunday. If you home of Crampos in the car, or may they be or call him no any that. And soon, no, other fan will soon, and that's no, but and what's why then? Who are often could be that own by other would say, no more, I'll come when you are. No, I will power for Bado. And that's one thing, my man, that's all you move, you know, not you or the bread. But for minute, I mention a wabano. What tree? Don't want it to them. You never come on them what the way, and I'm what the one. Yapatamu. Uncle Yamishra, why? Ye brachi, o UK, Cheang Vidria. They also to show up the Pocabnano. The ending was sending a 600. Was in Kobe training in an so. Wara near Koyana Yaboy ni ba, Nessa boy Namukia Juma, and one more Makoyana, Mensu. Ninginemun was sending 600. Say, Tiaguswa Gigi Scano, Timo Mofamo de Mayan, Mufamana, Yankoyan Jordan Frio. Hello. Didn't baby Akasefri? Yes, no buy and it's a fish. Or buying you? Me papa no dear no, and I make a bit. Ayo. Me papa no mammy cry, so the many friends so we are because of me. Dear, were you, dear papa, ye. And see, Ramo, Mongana, Montoya, my, or having mammy, and see, Rama, Mohana, my mamma. Now, maybe via a no, and I said, woman, you suffer. Dear Barono, woman, a Diana cry was here, Diana, and yet, you women are saying it, and see, a Ramo, Mongana, Montoya, near my man into my. Hello. Yadia na mno ane kasei. Osebo sini adwa to adumanu. You wasai wadawro ma inti okatachi. So for me medase. So for me ense ene youth aya ba na esi esua de pa. Ayo. Let be friends here or say o program no or ha or the sua de pa. Ese youth no ye sua de o programs na wo ya ho pa. Because and never be blade there, we are do not know.
It is all your bema, your buy, I know, see, be let alone phone too awful. Now that's now say, if I say a blab on a say, and a best say. You ever saw a blab on the year, self program here, we I've done send a bubble be an argument that will be here. I just want a blab with me, I'm a do open and talk about blaboni. Yes, only me. That's a partner, Papa also. Many are just said that when you're doing now, I feel about my Juma, or 2 days. Yes, you need the Pania Beman in your Juma, as I am from when I'm on Juma. Oh, Paulina, Wajairimuno. Hello. Oh, my no, my wallet. Hello. Yes, hello. Me Rodin, baby, I can say free. But a friend Mubarak named Cassette Western Law. Yo, Mubarak ain't you. But some program the man said I'm in December, said so will be say Mrs. Our own think that Minyamo studio line and I said management line. Actually, this TV and out here radio. Maybe the TV zone. And your number on the Gusono. The same number I'm up one. Okay, Jinaso. Jinaso, I am picking number. Why? Okay. Abraham Papeki. What picking? Oh, he now Tiapatim. You why not to? Hello. 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 But you didn't baby I can say free. Hello. Hello. Udi baby I can say free. This is a shop for Ankafu. Yentiu. Ben television one boy. So much in summer Rabua in Black we charge. Umbu ma mi o se wo pe na wo ye ya umbu abentere pa mo fi ma ga won ka tande o fi da mi ya ma no mo ye jo da e bi ma se kuna to na chu Be ma na e mo ka sa kire no yo we are say we even oba Bible say the other nkura na so we wa no won oba say bi o da kuku uti oba oda kuku na so we wa no won na mo oba wa ko pa no na kika uti ko fa ti won ko ye brad ko gene ni akwana gero ko ni nyana ka pa se yeah that's it yo ready shall fight last caller. Hello. Hello. Udi baby. Good afternoon. Afternoon. Tell me that I Yentiu. Papa ni dia no me ma je say o ya dementia okay papa mo yes spiritual no mo ne stadium so nka ho ase no so betimi ahanadwen era say Jean ye di besie na ya sori nkonwa so ame ya doma wo kyena so asem da